kuva mu gitondo ntaravuga tugiye gutuma avuga. Reka tubifurize umugoroba mwiza mwese abateze amatwi Radio 10 kuva ku isaha 11 kugera saa 1:30. Turaza kuganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye, byinshi bitandukanye tuza kubagezaho kuri uyu munsi. Ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Fadu wihanganye ndetse na Anta. Reka nabo babasuhuze. Reka tubashimire cyane, tubifurize umugoroba mwiza mwiriwe mwese. Kuri mugoroba tugiye kuganira kuri byinshi cyane. Reka Anta kawagida duhibiganira. Murakoze cyane abantu bakurikiye Radio 10 87 ibice 693 n'ibice 5 ndetse na 94 ibice 5. Reka twongere tubifurize mwese kugira umugoroba mwiza tugeze ku isaha 1:30 tukagiye kubagezaho umukino ugiye guza ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Manchester City. 11 bagiye kubanzamo ku mpande zombi. Ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City ni Ederson Moraes mwizamu nk'ibisanzwe, ku ruhande rw'iburyo ni Kyle Walker, ku ruhande rw'ibumoso araza kuba hari umusore Benjamin Mendy, hanyuma mutima wa defense araza kuba afatanyije na Nicolas Otamendi ndetse na Vincent Kompany. Hagati mu kibuga ni Kelly Gundogan ari kumwe na Fernandinho ndetse na David Silva. Batatu bataka ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City akaba kuba umusore twa Sergio Aguero. David Silva araza kuba ameze kumereza kumena ugenzi abajyana neza cyane umusore twa Gabriel Jesus. Anta 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Urakoze cyane Kimpembe Twazembe Okazaki. Mwizamu rya Manchester United mwizamu ni David De Gea. Hanyuma ku ruhande rw'iburyo nk'ibisanzwe ku ruhande rwa Manchester United ni kapiteni uri buze kwakina Vava. Hanyuma kuri gatatu n'ubundi haraza gukina Luke Shaw. Umutima wa defense haraza kuba harimo Chris Smalling ari buze gufatikanya na Johnson. Hanyuma abakina hagati ni Nemanja Matic uri buze gufatikanya na Ander Herrera. Hanyuma ku mpande haraza guca Ashley Young, haraza guca Martial. Kuri atake n'ubundi nk'ibisanzwe ni Romelu Lukaku na Mabolingo. Murakoze cyane.